Kajayau Presbyterian Higher Secondary School. Hakasihat majai jok tayo kala pli perdai ke jing rakhi ke jing dap sis pa snem jong kani ke school kabala ajing sakri ki pat ba ha kaban yo ya ke jing nang jing start. Ya gani ke jing rakhi ban pli perdai ke jing dap sis pa snem jong Kajayau Presbyterian Higher Secondary School. Lawan Menteri du Menteri Rang Bak Kejelau Konrad Kongkal Sangma rengkat kejingan lang moderator ke KJP Synod Setni Reverend WP Marbanyang Chairman ke Meglaya State Planning Board Uba Ahmed Balengdo Ubelong Ru Ukena School Berem Kidkot ke Managing Committee Kedong Hikai Kikena School Bat Kibai. Hagini kejing rakhe Konrad Kongkal Sangma ulapan mena ban ai ke grant ke ba arpo lak tengka na ke Chief Minister's Special Development Fund na ke benta ban shna ya ke yeng school. Habakran kum kongsan Menteri Rang Bak ulayero ek school Kidkot jangka Managing Committee Kedong Hikai kebeladon ke benta ke kraw agaban betum lenti kini ke jaga pulih laduk ke por ke badang sedang kini ke skol ke belanok senyang agaban kentiu ya ke pulih putih jongki kena kamtam gitu ki bawan na kilong yeng ke beduk ulong bakani ke dikesngi ke bekerpang ban kenmau ya barok ke jingjob jong ke skol haki senam ki balalait ban ke benta ke bahar kemiat jong barok ke skol ke di bandon ke plan bat banyak cekmat bat bandon ke thong bat ke jing ang nuot ke balak banwan ra ke jing kelak wabha ke pulih putih jongki kena skol bat ban kenjo yaki mau mer ke bakam sedrong hagi snem ke banangwan Ukonrat Kongkal Sangma uli thu bah Meghalaya kidan lajan kumba khat saw hajar teliti skul bat palat san pusan hajar mut kidong hikai kabalong kabala bon bha habayunu jor bat giwei pat gejela ki baret akatan stelam ini bat gejela ka penlot ar hajar ar spa klor tengka man le snem hagaban ai ki gran ba per sheki skul bawa ada pedang gejing bha tengka ke bajur bha bat ba kesorkar ke pai kemat bahas ke puli putih neri kejela kenang don kam ban presitom manuan shikmat akaliang ka puli putih hakari. How can I say thanks for all the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and everything I hope to be, I owe it all